Si Jesus sa dihang dinhi pa siya sa kalibutan, naapay lawas, nanudlo siya, miagi pod siya nga porti niyang sikata, libuan ka mga tao ang magsigig kuyog-kuyog sunod-sunod niya nga di gyud mo biya. Pero pag-abot na sa panahon nga gitudlo na ni Kristo ang tinuod nga tumong nganong niya siya sa kalibutan, iyan ang giingnan, kinahanglan mukaon mo sa akong unod, muinom mo sa akong dugo. Ang dili mukaon og dili mo inom sa akong lawas og dugo, way kinabuhi nga dayon. Naglibog na sila ani. Nya mura sila ni aksyon reklamo, gisigihan yung emphasize ni Kristo, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang di mukaon ako, di mabuhi. Pastang lagutan nilang siya, yati sa noon, di may mabuhi gwa ka. Namiya sila. Kamo, mutuo ba mo nga di mo mabuhi o guway Ginoo? Usara man kabuk ni tubag. Igi ko nabi atong Osbon, unsa man mo, mutuo ba mo nga di mo mabuhi kung way Ginoo? O guwa mo'y kwarta, mabuhi mo dili? Maayo. Hayman roy inyong mas giila nga manluluwas, ang Ginoo o ang kwarta? Kung wa kay bugas, unsa may imong hunahon-naon, Ginoo o kwarta? O masakit kag COVID, unsa may imong hunahon-naon, Ginoo o kwarta? Kung wa na kay kanaganing ikapayad sa eskwelahan, sa eskwela sa imong anak, unsa may imong hunahon-naon, Ginoo o kwarta? Sagara nato karon mamiya as Ginoo. Unsa may hunahon-naon, unsa may himuon? Mangitag kwarta. Mo nang di kasimba kay nangitag kwarta. Hasta dinhi sa simbahan ang pangayuos Ginoo, kwarta lang gyapon. Ang pari sad maligyag slat. Maligyag slat ang pari nya kamo sad di mamalit. Kay apikis kwarta. Mao day na ang hapit tanan karon gibasihan kwarta. Bisag kamo diha. Nanglitan kamong mga minyo. Bisag kamo ng mga gulang-gulang na musugot mo nga manganak pa mo og mga 5 ka buok gikan karon. Musugot dili. Oy, daghan kay dinhi di musugot ana. Oh, siya nayabag ka pa dir nga tiguang na nako, di ba? Og paanakon jud kas Ginoo, pareha nila ni Isabel, nilang Sara, musugot dili. Labi na gyud og wa na kay trabaho kay senior na ka, ni retire na ka. Ana, gasalig lang kas imong pensyon nya. Tagaan pa jud kag 5 ka buok anak sa Ginoo. Asa man sugot dili. Sos, grabe kayo ng panahon. Ngano man, nga gihimo man sa kalibutan, kining mga balaod sama sa divorce, kining mga programa sama sa mga kaning artificial contraceptives, siging distribute anang mga pills, mga kondom, mga IUD, siging promote anang ligation, vasectomy. Nganong gitudlo na? Tungod kay kun mudaghan kunutag maayo, wa natay makaon. Ma-overpopulated na ta. Kanus aman ta mahimong overpopulated. Ang ilang gisukod, mao ang gidaghanon sa pagkaon og ang mukaon. Overpopulated na. Kung magsubra ang gakaon, nya jutay ra ang kanunon. Amot og di nila gibase ang gidaghanon sa tao nga mukaon og ang gidaghanos pagkaon. Kay dinhi lang sa atong nakita dinhi sa liluan, jutay bang pagkaon o daghan? Gikan diha nang iskina, di na ko tahapit kaagi.
Karon hapit na gud di na ta kaagi diha. Tungod anang daghan kay gipanindang pagkaon. Ngadto subay ngadto padong yati, ngarilipot bahak, ngadto padong konsolasyon, ngarililon, perting daghan ng pagkaon, mabikiri man, mga bugas man, perting daghana, nganong galisod man tas pagkaon. Kay di ka makakaon ana mga butanga kunwa kay kwarta. Mauna wa ta maglisod sa pagkaon, naglisod ta sa atong gugma. Kay ang pagkaon ug ipaambit pa lang nga way kwartahay sa ngalan sa Ginoo, sinunod ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma ninyo, buhi unta tang tanan, wa untay maglisod sa pagkaon. Mao na niingon si Kristo, ang akong pulong mao ang naghatag og kinabuhi. Niingon sa si San Pedro, ikaw ang nagdala, ikaw ang pulong, anaa kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhi. Kay daghan kayo ron nga mga dato apan nangamatay kay wa na magsunod sa pulong sa Ginoo. Ang uban naghikog, ang uban nakubid, ang uban karon nagdepresyon. Pangita mong tao nga nagsunod sa pulong sa Ginoo nga nagdepresyon. Na? Yung kanam lagi madre pa dir nga nagdepresyon, na say pare nga nagdepresyon, awa na magsunod sa pulong sa Ginoo. Ang gisunod ana ang pulong sa tao. Ingna na imong tupad. Ingna na imong tupad ba? Lingi ba? Ingna bati kag naong. Sige, ingna. Kana ba imong tupad? Na bati kag naong. Dili gani masuko, pasabot ana nagsunod na sa pulong sa Ginoo. Pero masuko gani, mituo na sa imong pulong. Unya maglagot na siya, nganong imong nganlan o batig naong. Nga nasa yung mga tao karon nga dali kayong ulo-uluhan. Guwapa kay kas imong gisulob. Mingon sad, bitaw no, guwapa de ko ani. Siya, tagpila man na siya. Ay, dito na ko gipalit na sa Rustanso eh. Siya, tagpila man na siya. Ay, mantinilang ko nig 10,000. Siya, hala, kagwapa, gini mo eh, kagwapa. Di good tinuod good. Muto orasad. Hala, binaning gawali, dali kini ulu-uluhan eh. Pila na rin edad ni mo pa din eh. 58. Siya, mura lagi kaya pong kaog 18. To. Kana kung magsunod ko sa pulong sa tao, pero magsunod ko sa pulong sa Ginoo, di kong tuhuan na eh. Kung sa may akong tuhuan, nga ako naong larawan o kasamahan sa Ginoo, dili ko bati, pirmi kong nindot. Way batig naong, pulos tag gwapo o gwapa, tungod kay larawan o kasamahan sa Ginoo. Kana kung di ata magsunod sa pulong sa Ginoo, lahi maguning pulong sa tao, ang bati kana mang piangag ilong. Nya ang taas og ilong nindot kuno. Guwapa. Muna uban hala inat anang ilong. Tapos una na apil sa kuana inat sa kugmay sa kong ilong. Nasunggo na lang akong ilong, wa gyud mo taas. Pero karon kumbinsido na gyud ko nga basta magsunod lang tas pulong sa Ginoo, pulos gyud ta nindot og naong guwapo o guwapa. Basta nagsunod. Too dili. Yan, nagsunod mo sa pulong sa Ginoo. Nagsunod wa. Wala. Ato ko nung testingan. Diri sa unang pagbasa niingon si Josue, kinsa may inyong simbahon? Ang mga Diyos-Diyos ani mga tao dinhi o ang atong Dios? Kami ug ang akong pamilya magsimba sa atong Dios. Sa inyo rong balay, kinsay inyong isip pamilya? Wa mo magsigig simba anang cellphone, kanang TV? Sige mo rosaryo? Dako ba ang inyong altar? Magsige ba mo gluhod at tubangan na inyong altar? Isip pamilya? Kinsa dinhi ang naghimo ana? Taas kamot. Isip pamilya ha? Dili individual. Kay mo may gingong Josue, isip pamilya. Ako ug ang akong pamilya magsimba sa Ginoo. Dili ana mga Dios-Dios. Unsa man ang mga Dios-Dios? Idolatry. Kana bang ato bang mga chosen nga mga makalipay kunuhay nato? Nya karon ang pinaka-idol ginato kana mag yung cellphone.
Kana mang yung internet. Hapitan na naman tutok diha. Dugay kay mga tug, siging simba ana. Sayo kay mo mata, kana lang yapoy hikapon. Ang banag asawa, ang itupad diri sa ilang pida ka suod yung kay nila, ang cellphone. Nya lagyo kayo sa iyang bana, butangan pag unlan. Pero ang cellphone, sikit kayo, inig-vibrate, takili dayon, ana dayon. Nganong ingon ana man ka, kana na imong Ginoo, mao na sa ikaduhang pagbasa, ang kasuod sa bana ug asawa gi-emphasize ni San Pablo. Unsaon man, aron masuod yun mog maayo, nya magpuyo mo sa pulong sa Ginoo. Matud pang San Pablo, mga asawa, tahura ug sunda ang inyong bana. Tahura ug sunda. Og imo nang yaw-yawan, nagtahod pa ka? Da. Unya kamong mga bana, higugmaa ang inyong asawa og pagpakamatay kamo para nila. Ay mo pagpakamatay anang inom, ay mo pagpakamatay anang sugal, ay mo pagpakamatay anang siging adto anang mga muryo-muryo. Pagpakamatay mo para ang inyong asawa. So, ang pagtahod o pagsunod o ang pagpakamatay, gipuy-an ba ni sa inyong pamilya? Hilong. Way gitudlo diri paras pare. Ang pare mao ang bana sa simbahan. Bana sa simbahan ang pare. Kamu ang akong asawa. Isip simbahan, mga katawhan sa Dios. Unsa man, mutahod mo nako? Musunod mo nako? Pamalit mo og slot. Tinuod ba o dili? Tinuod. Unsa man pagpalit? Sayon ra kayo. Aron makapalit mo 1,000 kutob sa September 8 kay ato man ning birthday gift ni Mama Mary. Sayon ra jud kayo. Ang inyong gikaon matag adlaw minusi. Minusi lang ba? Wa nay kinahanglan mangita pa mo kwarta. Kanang inyong gikaon matag adlaw minusi. Sundan ninyo si Saint John Mary Vianney, ang among patron mga pare. Unsa may gibuhat ni Saint John, kausara siya mukaon sa usa ka adlaw, 1 boiled potato. Sundan na ninyo kamo mga way kwarta. Bali lang og mga duha ka semana. Sa ato pa 14 days. 1 boiled potato. Nya kadtong budget ninyo sa pagkaon matag adlaw sa inyong kaniadtong gi-budget. Tiguma to siya. Nya ang resulta human sa duha ka semana. Ihatag to din Abot lagi. Pila may budget ninyo kada adlaw be? Sa kaon. 50, dili. Abot siguro 100. 100. Sa tulo na nakakaunan, 100. No? Sobra? Ibutang tala, 100. Tulo ka kaunan. I-divide na nimo tag 30 kada kaon nimo, labing minus. Kausa na lang kamo kaon, di na kay 70 kada adlaw. Nya i-times na siya 10. Pila na? 700. Nya 14 man kaadlaw ang duha ka semana. So punan pa na nimo og upat ka 70. 200. Pila man? 280. 20 na lay kuwang, ipakapin ang kanang imong pagsakay og motor. Ilakaw lang nimo. Di, kompleto 1,000 humado ka semana. Ni slim pa ka, na detox pa ka, wag tang imong kolesterol, wag tang pang COVID. Nabalaan pag yun ka. Nya wa kay additional expenses. Nya naanad naman ka ana pag human nimo donate sa kapilinha, naanad naman kag usa ka kaon nya daghang tubig imong imnon. Imong itudlo sa imong pamilya, isip inyong pagsimbas Ginoo. Nya ang sobra ato inyo na lang i-savings. Di ba? Matag-usan niyo maka-savings mog 50 kada adlaw, di man mo mamatay ana. Human sa usa ka tuig ninyong savings, 5 mo kabuk membros pamilya, tag 50, sa ato pa 250 kada adlaw inyong ma-save. Nya kwaon ang duwa sa computer, kanang sige o kana ganing inom, kanang mga soft drinks kwaon na ninyo kay naanad lagi nga i-savings. Mag 300 inyong adlaw sa inyong pamilya. Pobre mo kaayo, inyong atop busluton.
300 adlaw ninyo. Nya siging ampos Ginoo kay naanad lagi nga nagdebosyon nas mahal nga birhen. After 365 days, pila may abuton anang 300? 300 times 365 days. Kamu bahala mo dia. Unya, magsige mamog ampos mal nga birhen, protektahan sad mo niya against sa COVID o sa mga sakit nga grabe. So dili sad mo sakit sa mga disgrasya o sa mga yawanon nga mga impluensya, di sad mo magkaaway-away. Muna ang atong title aning atong slot, Mother Mary's Healing and Deliverance. Kining atong mga bisyo karon mao nay nakapadako sa atong expenses, kining atong pagka-materialistic, kinahanglan tang i-healed ani, i-deliverance ta aning evil of materialism, evil of vices. Ihatag na ninyo nga riskapilin ha. Nya maanad gani 3,365 times 300 na day cellphone. Di mo kamao. Usa ka tuig, mailisan na ninyo inyong balay. Nya inyo dayong i-prolong ang inyong discipline niining maong pamaagi. 10 years, makapalit na mog house and lot of your own. Nya magkahiusa pa mog mayo kay sige rosaryo, nya maghigugmaay, magpasayloay, kamaong mo disiplinas kaugalingon, dili pa na mabuntis ng imong anak nga babay. Kay nga naman protektahan sa na ni Mama Mary sa iyang virginity. Ang imo sang anak nga lalaki, di sa na magsigig panukhang kay ang bana ni Mama Mary si Saint Joseph mo protektar sad sa iyang mga laway o mga yawanon nga mga huna-huna. Deliverance. Di ba? Maghatag og kinabuhi. Uy, tubag mo nangahilo manggod mo. Sige, dihaan ang cellphone spend, dihaan ang TV, kanang nagkiay-kiay daga TikTok nga magsigig ubo-ubo. Kita ra ba sa kuno usahay? Magsige ka na anak. Kana mo sige patanaw ang imong mga anak. Kana mga porn nga naa diha sa internet, kana mo ipatanaw. Hurot ginatanan ninyong kwarta. Way kwartang available ana kanang bisyuha. Hurot pa, guba pa ang moralidad, guba pa ang spirituality, guba pa ang atong relasyon. Nga diri disiplinaha. Makadonate lagi mo September 8, hurot na ni. Wa ginituon ninyo, sige lang. Gina, nindog data.